Martin Vagé bhúla agus fáilte arás do héisian an scoile cheachcin na Gàidhlig. Nuair a roisibh in seo an dé, smis a joy, smí stúraiche seachcin na Gàidhlig agus apar go raibh tlach go hangósa a bhí nuair cuideach gachlá san léir híte. Agus éréicils na chulfas acibh cuideach dé han an seachcin na Gàidhlig. Seo an teachcin as a bí sin a cóthraigh na Gàidhlig éiad a bhíoh an thuúhal agus a tucail íomhaid na Gàidhlig cuideach trá immer sin coirsneach, compárteachas agus na séisian seo called the Reivse. Nan roisibh an seo called the room J. Faltirib arás. Hachama faicinn ríist. Agus codach is an lá an téisian a bhacin an J. Bí léir híte de fói agus de versin roin. Agus mar a thuirspin J. Chalig sibh leis rut a bíst an seo. Spar sin cuirear fallh na pencilin, na leorichans na pín acibh, déanamh cínteach gan ar a gaibh má chlointin agus maicin, agus an rutas cudrimiche, bí sin a cud féim ar an chat. Agus hí se bhcháirstein go bí box a bicán, stocha go réna teacher an acibh a bheits a déala go grúise seo, bí iad sin a cur fis ann as an chat na a ha féim ar a sin. Agus stocha nach díana a ge cron, jeddah go bhfuil sin a gopur an drástas. Mar sin, héidir cibh gan a chat, cur fis ann a géin sin Jane Skull, Cafil sibh, agus críise han títe colach chuideach far bhil sibh. Ó, má chuid is mis amach an nneach seo, hain na tuirich, chainil an tuisce an drásta, a chaige ma glas, agus chaige ma scóch. Agus atsa haise fi géanamh sin, ha mi dalín se gaibh bicin an vanach min a Gàidhlig. Ha éisacin go bun a Gàidhlig do cheolach ar a bhfuil na canim ceilteach, bhrín sin ar a sin in J. Ach stócha nach bí fis acibh go bhfuil da veng fan lé ar a chríomh seo, da fást an teolach, me chuid smúnigh sibh iad sin. Agus ar a veng acinne ha trí canain a ha gymach colach rí chéile. Smúnigh ar mar go raibh co-óighean a húnta. Smar sin, ha Gàidhlig na hallapa ann, sin an chanan bhí sin brín an nalapa, ha Gàidhlig na héan ann, sin a chanan a bhís a bríon an an éadain, agus cuideach Gàidhlig ilan bhanain. Well, fis acibh, dé han an ilan bhanain, sin na Isle of Man, ca a ilan, beic, a ha cuideach a bríon canan ceilteach. Agus sin na trí, a ha gymach colach rí chéile, agus fuúti sinne Gàidhlig na héan, agus Gàidhlig ilan bhanain a thug sin cuideach. Nach il sin ma. Agus ha ma cuideach go bhí smúneach agora mar cho-óighean, agus ha mis smúneach go bhfuil ma smúneach iad súl na Gàidhlig mar cheolach. Agus seachcin na Gàidhlig cuideach mar cheolach, bhí dúine ga chóthraach iad fiúg an túhal. Agus ha tachart an sin acin an bliana an Buenos Aires, an in Australia, an in éad na Thua, an in Australia, is a hula háte. Ach, gus féin godul, sá an díon sin bláchach beic. Ha mi géirig an díon sib seo choskippalta sa gas. Cur do lávan ar do cheann. Cur do lávan ar do rón. No, do chorach stócha. Cur do láv, no do chorach, é do glúneam. Han yw'n ac am sy fallich Jeff an y Bhòrd. Cur do lávan ar do glúneam. Cur do lávan ar do bhíal. Cur do lávan ar do chluasan. Cur do lávan ar do rón. Cur do lávan ar do cheann. Cur do lávan ar do chasan. Oh, hí is a sin, chofat ar fallaf. Cur do lávan ar do glúneam. Ar do glúneam. Ar do glúneam. Ar do glúneam. Hwh, ham dach is gyfer sef a ferach yn big na splaia yn nish. Agus ha mi dole steig yn chat yn drast, agus, ha ma yn nid y tacif eich y sio diw, ach, ha hwlyd sgol chafod y gra, gyfili sgoch, gwach, fflwch, ha mi dwlich mynisyn, ach, ha sinio sio, Tisiil agus Jonach soar blachag le abairt va Gàidhlig ile. Maar van my gran J, sé lá abairt na Gàidhlig a hant stún, agus hwyr mi gydag a ffyd va abairt úd Ionnsaichidh gachlá. Fioin vikef uriste a gas a chleaccdas gefuriste. En J, was na brimien, ha me chos skeir is a chu, en Jew,
Has an dal ra, gyfil sin, chalawanri u. Chalawanri u. Agus ha uofs a ffyrst ysyn a chleaccdig, mae'r eisiau bled, chaiaf mi brisgyd chile, cha mi chalawanri u. Mae'n dolchus, nach il dynia ac eisiau chalawanri u yn drastach, go gyfys, stach yn gyfil ysdi am clwyche, ach fiach yn cleachsef, chalawanri u againn yn diw hyn. Nes y gall bliana by cwsbyracin sy'n siach gyda Gàidhlig ag sy'n bliana sy, cleachgi nio caili. Rwyt a had gyma ffricrach gain ule, ffyrdd i sy'n ule Gàidhlig a chleachgi gachwa ag ystocha gyda jo fiach gahawn cwdio Gàidhlig Ionnsaichidh dogwni ag na chili gysnach cael sy'n ni. Ag sy'n tiachgyn sy, can ich sy'n rysgoilearan gyma colwch reif sy efo sy'n fiach yn y Gàidhlig a chleachgi na'n behen yn laichel an yn doi'n gyma sorich sy. Yn diw, tydhlaidh sy'n sgoilearan Bunsgoil Dhrochaid yn Aonachain an yn abairt. Dhrochaid yn Aonachain sy'n bal y big fasgir i airosn. Sysgol fiarla a hasio, sbwyr sy'n chanil Gàidhlig ach gyfilinte mar a ha acif sy, ach ha Bhòrd ach aige, mar a chluine sef sy'n fideo sio, agus ha teacher ach Mrs. T ha gianaf yn hwafas lys y Gàidhlig. Nach eich sy'n mar a chleaccdas ydi. Loch Arston, yn diw, ha mi an yn Bunsgoil Dhrochaid yn Aonachain, agus get nach Bunsgoil Gàidhlig hasio ha Bhòrd ag ddysgoddar yn aige. Mae'r eich eisiau, trod gys yn chlein sy'n tuilleadh mynd a fysit gwych. Martin ba, hela dynia? Mrs. T. Okay, hier gewas ja, Brody? Oi va. Okay, hier ja, tadhlaidh. Ionnsaichidh? Tadhlaidh. Martin ba. Carisha ha and chicha coltach yn diw. Haiflich? No, hyper. Haifur yn diw, okay. Do you like garlic? Yeah. Mate. Tell Joy and Luke, how do you feel a lot of the days in class? Hammy gesproch. Yes, I like this brock. Still am shed more. I like having as well. Tisha, Jane penny ma Bhòrd. Is Misha Zara. Agus Jane penny ma Bhòrd sa.
It's Misha Morven. Jane Tanamahosh. It's Misha Joy, and I am scared that you guys do lots of Gaelic in your school. What's your favourite thing to do? I like talking about the weather. Do you like any of the words, the weather words? Yeah, I quite like Greeno. Great enough. That's a fun one, isn't it? What's your favourite? But sadly, we don't get to say it much around here. Correct. It is never very Greenoch. It's always very grot, fluch, fuar. And you were doing a big presentation, weren't you, recently? Yes, we did it for assembly. What was that for anybody that wasn't there and they didn't get to see it? It was just to remind the school and to make people more people to use Gaelic a bit more around the school. Even it could be just asking someone in Gaelic how to say water. Can I please have a cup of water or something? Just to remind them that we want people more to say it around the school than just in their classes and lessons. In Gaelic classes. Yeah. Nach ma aonachain scoilearan Bunsgoil Dhrochaid yn Ionnsaichidh. Hanna bhrosach mór aiginn mar a hasin a bheith déanamh leis Gàidhlig. Bha uafasach injra clín van y scoilearan sin. Agus nach eile ma gyfle het ulle a fiachin nu Gàidhlig a chleaccdas ag gael clúiche, ag jiffer aman yn y sgol, get nach eile Fílanta inse, apar brosnach ag a sin, ha chomá sin aiginn. Agus clíní sin fa scoilearan ile a marach man dói, an sa bíad hain a chleaccdas na Gàidhlig ach an drasta, han taumán ar som bwtagin ile. Nisha, mar a húrst mi an J. An dói a siar ar son Gàidhlig a chleaccdas sin. Effi Shane called it dúne ile. Ha misje gemóre ferach gé nach an dat de jaar dat de gu a hoekal. Leta charretjen, anse glas, fuse met de hee sjenjeter uoversag misnachal a gunet. Ha ma gu ag chalikules ach fiachin. In J, Ionnsaichidh sin an cheist zo'n verte de horen a share lumse, Bàta Smùid, stoch nach djene ge kronach arsten. Sin a hain a diest in draasta heen. Wel kainake was sin a gra Gaturus a haine sin smúid, haar garsin a gopur mar seo, hat a gloset mar gavil na coilicin mór a haid o'r vater seo, a troig tron a hwing. Ag ta sin a gras smúid, agus nor sin ha sin galoreg, fach gesíf an bata, an bata smúid. Fiach sin a sin an an taic. Hun iga. Smúid, fach gesíf an bata, smooch, Bàta Smùid, smooch, fach gesíf an bata, an bata smooch. En eerst, smooch, fach gesíf an bata, smooch, Bàta Smùid, smooch, fach gesíf an bata, an bata smooch. Cyber sin, no cainiac a fyr. Mis ys mwynhau chi gyro, os ef chomair yn G. Jamie, a chiad rawn Ionnsaichidh yn drasta. Is a chiad rawn, ha ceir leine chinawn, ach, bi chiad leine, agus yn darna leine, agus yn tresaf leine, a chleaccdas na hwn achlan. Ha sy'n dod ra skipper, sin caption a Bhàta. Skipper ag coile Bàta Smùid. Fiach sin. Skipper ag coile Bàta Smùid. Agus yn eist. Skipper ag coile Bàta Smùid. Agus yn eist. Skipper ag coile Bàta Smùid. Sin a choffir iste. Ha mis a smúneach a gumbachor againn a hain yn eisiau. Dear Barrel, and Jin sin call sin noon Aonachain. Just like a Misha Sheepsha. Big sin the bat.
San tá seo chadal mar seo. Skipper y caile, Bàta Smùid. Fiach sin. Skipper y caile, Bàta Smùid. Agus an nuair sin. Skipper y caile, Bàta Smùid. Skipper y caile, Bàta Smùid. Agus ar dhéist. Skipper y caile, Bàta Smùid. Skipper y caile, Bàta Smùid. Mae gyda'r fiach I sin na trí lainig yn sio a ddiest, ach, has yn dole gremachig i'r chleaccdas againn. Sinne, captain y bàta, agus has yn doga stúrig. Yn tyf sin yn dosioch. Hwyd yn yw cola. Hwyd ega. Skipper y caile, Bàta Smùid. Skipper y caile, Bàta Smùid. Skipper y caile, Bàta Smùid. Mae gyda'r agus yn lein y mierig, ha yn skipper y siedeg na tadhlaidh. Yn gaf, ti'n tac efo'r sy'n ei hyraf, fes ydych sel? Siedeg na tadhlaidh. Mae gyda'r Still am yn dod yn sio hobor. Yn fiach sy'n y Caroline yn sy'n coleg. Her, ga, tri, ceir. Skipper y caile, Bàta Smùid. Skipper y caile, Bàta Smùid. Skipper y caile, Bàta Smùid. Siedeg na tadhlaidh. Sy'n gist? Smùid. Fach gyrsef yn Bàta Smùid. Am Bàta Smùid. Smùid. Fach gyrsef yn Bàta. Fach gyrsef yn Bàta. Am Bàta Smùid. Smar, ein sy'n mwla, fa sydd uofus o'ch ma. Sydd yn teist, agos y hiad rawn, agos cyrru sy'n rawn eile, rys sy'n y maroch. Nisha. Stoch by Caoineachidh gyn dy hachar sy'n rhi carach yn gi, y fa y chleaccdas na Gàidhlig y fehe na fehe laichel. Agus fa uofus o'ch snog brin rhi calwm, ach yn diw ha carach eile againn. Agus sé Pàdruig MacCuinn a ha y ceiliorn. Agus ha uofus o'ch ma Pàdruig aigin, leis gybies na chleaccdas na Gàidhlig. Laichel, cyfer a ha Pàdruig? O, had you been Pàdruig, a vilw mute Pàdruig. Coet a fúter, am february sy'n a fúter. O gleichiart, fa, a chanilanish. Cymar a hau hi'n joy? Ha fi gydael tablid, agus choma, agus, di ha mi faicinn yn sy'n a Pàdruig, a fel, fa mi dal yna, dŵnia ha coldrw. Well, ha giish cwyw, sio Peggy, hallo hwla dunia, agus, sio Florivik. Oh. Agus, a che eile awn cwjach, sio, Sin sŵla, o. O, sio chymor sa ha sŵla. Ha tai lan dy choin. Mae gyda'r co nach erig sy'n. Agus, sy'n y Pàdruig bicyn mynd I un hun? Wel, ha misio y ffwrach awns yn oban, agus ha mi ffwrach colari Michaela, caniach, becher na Nílan, mar a sanya dy hwne, agus ha sy'n ffwrach i'r crwch awns yn oban, colarish na consio. Agus ystel am a fi badminton, a fi gicha checichin, agus a fi a dolamachir a Bàta. Am fach gysyf a Bàta. Ooh. Wel, hais gyfil yw mae'r sy'n cwtioch a chaw chleaccdas na Gàidhlig a Pàdruig an yn imitach doi na chil gachla. Ha sy'n fiachin rhi Gàidhlig a chleaccdas am brain yn taia a hwla la. Ach cwtioch, ma ha sy'n ik na bwjan, nio ma ha sy'n a tail dŵnia, agus even dŵnia ik na chil Gàidhlig, ha sy'n fiachin rhi fachgal nio ga a vrin rua. Mar y simpler, ma ha mi fachgal a fw, an jigo vi peg or son rutagan, bi mi gra chiri an drasta, marsin leiv, kiat tang, gan na dúnia, agus tukiat ji hau minigach na hau jianu shin.
So still ma bhí fiochan bhí Gàidhlig a chleaccdas mar sin. A sin a chuma, agus how brín Gàidhlig, rí Peggy, agus Flóri, agus Súla, ach how rutain eile a dhéanamh códrú, a ha mu sé an faicinn an television, nach il? Oh ha, a fach go dúnne cool issue, well seán na coin a bheit ounce na programman sin, nach rá féci, agus tuki, Peggy an da chuit béarla agus Gàidhlig, agus ha mi smúnecha go bhfuil a má bhí brín Gàidhlig rí na péchtich an agad. sé jo toisach í a hain. Sé, good chickev. Agus gan join vice againn a Pàdruig a ha an clas a hún, nio ga, nio a trí is a skol. An ein siw gaifs yn genryd a siar a reinu riaf le Gàidhlig. O, ma chrech, ha mi smúnecha gre an rút a siar a rein meise a bhí sein ag a bhád, agus chóirdarm chomór a bhí sein òran Gàidhlig ag a bhád bialo gúne eile agus ha mi smúnecha gambia ma a hula dúne aichen ag a bhád a sein. Chanil yn betig Jo Chéli, agus chanil is a bhádach Chéli. Sé go déraf, Céli mór na bliana. Blúfa. Agus if Pàdruig gachwa by MacCuinn na céist yn join a visiraioch, Déan fachgal Gàidhlig a siar leo, agus cyrson a hat chodíal an achgal sin. Well, is 4 talam a fachgal seo. Ishan, agus ha min dáchas go bitar ishanan gan brí a gaichar a chrúchtacin. Bhí sin gléfa. Agus ha blasan a da bhíal nach il, ha má bhí gra ishan. Ha, stalam a fachgal ishan, he cho grín skipalta agus sé jo farachcin a haun nuair a hau gara, agus nach il ishanan chobáiach, ishanan big búia. Ha no dat siar bhí coiatóra, agus big bídach agus búia mar a thuirstú. Agus a Pàdruig, leis go bhfuil sin a misc charit sin a seo. Agus hais gorá Peggy agus Flóri agus Súla an an program television mar ha. Ach bhfuil dat eile a tachas an bliana nach al fesig dunne sin bí ach sinne an seo. Well, chanil mi ríise de gunne sa bí haast, ach ha program úr a táiseach BBC Alba an nuige bhlá gan bharst an AVS an collegeíag agus sé crucht Pàdruig a bheits an daine mé a program, agus saun ma dhéon cruchteach agus an áte acin hí na seo ounce an opan. Ha min dáchas gan bí se bhacéad. Agus a Pàdruig an bí béchin eile ann a bharach gur na coin loch a hagah. O, ma chrech joy, ha a hula seir se béoach a chunne tú riamh crucht go bhí ann. Bí emus ann, bí croch ann, bí cúrich ann, bí lamas ann, agus o ma chrech. Van na lamas ann an ilan leois chosnach, lama an ilan a bhaun. Stalm sin go mór. Agus tapalit sin sin a bhrín rin an dú, bha chu ein sin a clein sin mar a chleaccdas tú do chuis Gàidhlig gachhá, agus ha mi céinteach an do chóir sin sin nuain vice againn cuideach cynneach a grí Peggy, agus Flóri, agus Súla. Ach go mí áirsnach a cháir sin féimi sin tíirí a rá an dráasta rua ule, leis go bhfuil an támán son na farpis céisteachín. Chuig an ceol. Ha mi éadma gáid na coin sin aigen. Agus Pàdruig cuideach. Ach féime mi bhí cruair a bhachar sin, leis go bhfuil céistin mór a fithe bhórn, gus dead a bheith tíocha blús a bheith sibh a géisteach in dú. Agus chiad chéist mar is áhaist, 3 roiinenachah gunnach chicken son frikkert a chrusteig a fol en nochgus is een chat en draasdag. Cumíon teacher ac of kersli sin. Keist de hun. Cófa ik cuile a Bàta Smùid. An seolatar, an skipper, nio an lémeter. An seolatar, an skipper, nio an lémeter. Curvestei ur frikkers en draasdag heen. Cháirste nach mácin rá chuid a smó acah géisteach agus bha tóir acah ceir sé an
Skipper a bheith cuilleadh a Bhàta Smùid. Go léir bheith. Sé go deireadh. Agus an skipper sin an captain. Ciste ga, cáte bhfuil Bunsgoil Dhrochaid an Aonachain. Dé thuairt mé ag toiseach a fís. A bhfuil ans na críochan, a bhfuil an an aoigheachd, nó a bhfuil an an lochapper. Ans na críochan, an an aoigheachd, nó an an lochapper. Cud ever fricars is stay an dras da hí. sé céist guribh a seo, ach fa sibh chomá an dé, go mí smúideach go begin na beag céist guribh a churáibh. Agus, ba chuidses má acah cearst. Ha Bunsgoil Dhrochaid an Aonachain nó Spian Bridge Primary School is a bheorla, ha sin an an lochapper. Fas gur airosn, smar ein sibh. Céiste trí, curibh críoch ar an nappersteacin, chawanri J, chawanri much, chawanri u, jo chawanri boxe. Much, u, jo boxe. Curibh fricars is stay a dish. Ha sibh a bhfuil sibh ar a bhí géisteach? Ha. Agus a ríist a chuid a smó acah ceart chawanri u, sé sin a chanas sin. Agus ha min dóchas is dé an chiad go bí sibh se ule chawanri u. Stoch bhfuil unne againn son un chéisteile. Dé na canain cheilteach ile a ha colach rí sé Gàidhlig agus céis sé guribh a seo ach mi cínte go se bh géisteach. Gàidhlig na héireann agus mananis, Gàidhlig na héireann agus Spáinsis, nó Gàidhlig na héireann agus Frangis. Mananis, Spáinsis, nó Frangis. Curibh siad is stay a dras da hí. Nach má a rinne sibh a ríist agus ba sibh cearst. Gàidhlig na héireann, Gàidhlig ilan bhanain nó mananis a bheith cearst. Smá a rein sibh ule. Agus a ríist nag aftar auch mar a dúir sibh a thularú cearst go chum ile acah amádach le céistin ure a féhahoribh. Ach, ha sé gus bhí déisiir san an dú, ha min dóchas gon de chóirst a raibh, rein sibh ópar Bhòrd. Cainig gáil staigen chat a ríist agus fachcún jo ga acal, min a bheith sibh díanamh, agus atsa ha sibh díanamh sin, cuirí mín ar caiinean na rutan ure a Ionnsaichidh sin. Abairt ur an lá, ha mé chawan rí u, Ionnsaichidh sin a chiad rann as an téisteacin, Bàta Smùid, agus cuideach ba sin gymá fórstanach jólas a chud scoilearan Bunsgoil Dhrochaid an Aonachain, agus Pàdruig agus na cóineacha Flóri, Peggy agus Súla. Ach unra duile mas alab sibh, soch a dúlan ha seo gaibh. Soch a noch, nó is a scol, Jimmy brechgan, tarstan, a dhéanamh gaipéin. Ha Pàtran, agus dahan san bí ann a gúteach se chleaccdas, leis go bhfuil an nuair a ré péin. A cha template ecasan, bhí sin ag na scoil an template sin san ar cúideach a gléis. Agus má se bhar na míon an sóisialta nach chur sibh tagórn, le bhí chleaccdas seachcí na Gàidhlig. Nó fuaite sibh at agus sn Gàidhlig cúideach a chleaccdas. Ach sin san dú a cháirstan, míle taing de Bhòrd na Gàidhlig mar is ábhaist san taic. Na taic lí lein seo dhéanamh, a cha min dóchas go bhí sibh ule arás nar cúideach go ríist san thuilleadh fláid, òran agus caratin ure a chuneach an sa Gàidhlig. A fumsa, joy, tíad an drasta.